Hallelujah. Hallelujah. Kela kunivusela abazalwane egameni lika Jesu. Hallelujah. Ingelele mkhulu nagogo. Fundisa umthiyane namake mthiyane. Fundisa Tawulane namake Tawulane. Mfundisi Mathebula namake Mathebula. Ngeke ngitsembekile namake Metiso akekho. Hallelujah. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane losinikele lithuba namuhla uthi sitova livi lakhe. Hallelujah. Ngicela ukusho lokubazalwane ukuthi kuta kwakho la ungakwendelide. Hallelujah. Sidle ebufakazini, sidle emhlabelelweni, sidla kuto tonke tingoni bazalwane lethi letibita ligama la Jesu. Hallelujah. Manje mina ngibatshele lekhaya abazalwane ukuthi mina nangedwa nje ngishakahle uyehla uNkulunkulu ngisemotini nje ngihamba imuva athi dim nothi ngiphinjiswa nginabo. Hallelujah. Ngiwo la ngibhimbisako ngiyahlabela mina bazalwane noma lokho shotela uyehla ngimuva sekala ikhathi ya sengikhuluma naye la emotini. Hallelujah. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane namhla enzambama labaqala kufika kulendzawo ngindvodza lekholwa ngeJesu ngisinzisiwe ngiphendukile sibongo sami ngwakametiso ligama lami ngingimusa. Hallelujah. Hlange ekhaya uNkulunkulu nakamemeda nakathi musa bawusukuma mina. Hallelujah. Ngoba lento etibongo ngibatshelile laba lebe bakhona ukuthi akusebenzi kwetibongo. Mabhizi nje uphezulu uhlupha mina bathi angisiwa kabantu bani akusebenzi. Kusebenza emagama. Washo nemfundisi kwitoro umfundisi mthana la ukhulume khona babe. Wathi batakuyenga bathi hamba uyofuna sibongo sakho usithole. Uthi usitholile futhi singasebenzi. Uphinde uyofuna lesi kunale play nje wathi ngijaba uMahlangu. Waqala lesinye wadlulela kulesinye solo kude lokulungayo. Seniyabona ke ukuthi na ukholwa nje kuJesu ayedwa ake ngikhulume ngemndeni wakithi lekhaya banatha indlela lesimanga but mina nangifika kuJesu Jesu wantshintsha impilo yami ngangafanani nabo. Ngiva ngibatshela ngithi nitaye esihogweni umnakethu bengilama yena ke bekane khuluma emagama akasekho emhlabeni athi mnakethu wena utangithandazela ngithi ayikho lento ekuthandazelana funa wena utithandazela athi nakaqhamuka etshwaleni adzakiwe abese uhlabela ingoma athi injongo yami ukumkhonza uJesu uJesu nagogo gogo mina bazalwane uyihlabela mina ngiyakholwa ngeva itsinza lomoya wami uthi lento la ihlabela kwakayadi yatuka ngimi ngoba mina konke lenginako ngikhonda ngako uNkulunkulu. Hallelujah. Impilo yekukhona bazalwane imnanzi ngendlela lesimanga ezilonke utayithatha yonke le package yakhe kungabi naloko kodwa lokutakumangalela uthi na uthi injongo yami kube sekuyakumangalela ngoba livi la uNkulunkulu bazalwane nalikhuluma uthi 2 Timothy chapter number 3 verse lika 16 lithi liphefumulelwe lilungele kusinzisa kufundzisa nekuyala nekusola manje inkinga umuntu longakapheleli lithi
lithi nalimsola athi uyayibona ke le ndoda yaseNelspruit le tele mina kana ayikadeli wena ifuna ukukususa la uthi wena ume khona kana ukeme khona. Bengigibela sitimela ke mina lapha kule station lesilapha ngaseBinoni nethi ngiyazikhohlwa igama laso. Nawuwela leli bridge not meet nawuwela nje leli bridge likhala ke sibela ngesheya mina ngigibela ngala ifan right. Ngithi nangigibela lapha esitimeleni ekseni kumakhada nakusebusika ngisebenzele eForceback la ngisebenzela khona. Nangiphuma la ebaleni ekhaya uvela amatshe athi njoba nanini bekalele la nasivuka. But enhlitweni yami ngibe naloko ukuthi ngilankosi ngitofuna umsebenzi noma ngitosebenza angadele tinye tinvo. Bengibabona phela mina abantu labahle lapha eJozi lapha edrobheni but benganenzaba nabo ngoba into lebengiyathi yinye babemthiyana ukuthi ngitosebenzela abantwana bami. Angadele lokunye bengimuka mina every Friday. Now uthi Friday azathi phuthisipho uhayi kana uhlala uhamba ungena malanga uyamuka ngithi nginemfati le ngisho umfati le endlini wena umfati wakho unayo uhleli naye la. Amen. Le nto bazalwane bengiyenta lokho ukuthi angifuni ukudliwa lijozi. Lijozi ngibabonile libadla labanye yengcebo. Sisi nasebashonile lokho bafati labakuthethe bala ijozi kubaqosha nasebagula ukuthi hambani ofele emakhayini. Nethi kufuna lo mqebo ngoba bede laba tosebenza imayini nasekuphela ngothola leti mali tonke ngale mayini. Amuka solibhokisi sekude nemali sekude lutho but ngabonga uNkulunkulu ukuthi ngasebenza from 2003 up until 2005 ngabuyela ekhaya nasport kude nakunye kwentombatane lokwangikhumula. Hallelujah. Akusilula bazalwane kuhlala khashane nangosikade wakho uphile elivangeli uphile gelekece uhlale khashane nemyeni wakho uqedwe uphile gelekece. Hey kuyaboshwa la ngaphandle bazalwane kuyafasa le ticket leti etne kuyafasa le ticket leti ukuthi inkingi akufonela uthi kubhizi lemsebenzini akunabo busy la sekukufasile. Incwadi ya Isaiah chapter number 28 sicela sifundze amavesi lamabili verse 15 na verse 16 egameni lika Jesu. Wasenzela isibele ngokusifela kwakhe wasenzela That 15 verse 28 verse 15 and 16. Verse 15. Niyatikabatisa nithi sesende sivumelwane nekufa sende sivumelwane nelithuna ngesikhathi sivunguvungu lesishisako siphephula sendlula kithi singeke sisithinze thine ngobe sende emanga abasiphephelo sethu sende emacebo abayindzawo yethu yekubhaqa. Ngakho ke nakulokushiwo nguSimakadze longsomandla uthi buka la ngibeke litshe eSiyoni litshe lelihloliwe litshe leligugu lekusimisa indlu lelisisekelo lesethembekile sendlu lowo lowethembele kimi ngeke ajabe. Liyaphila baba wethu longcwele livi lakho Nkosi liphefumulele nguwe Nkosi ngalo Nkosi siluleke ngalo Nkosi sithethise ngalo Nkosi silungisise egameni lika Jesu Kristu Nkosi libandla lonke lithi amen. Amen.
ngicela ukukhuluma na indzaba bazalwane kafushane kakhulu ngibe sengihlala phansi. Lo mprofeti lo Isaya ngumprofeti lomkhulu. Umprofeti lo waprofeta kutalwa kwaJesu. Lo mprofeti lo ukhuluma tindzaba tanyalo. Aphinza khulume tindzaba letitako. Aphinza khulume tindzaba letendlulile. Hallelujah. Uma ufunda chapter number 1 verse lika 18 uthi wotani sithethe indaba. Uthi noma ngabe tibotono tibovu njengeliqhwa noma njengengadi uthi uthatha ihlanta tibe mhlophe. Hallelujah. Uthi nakasuka ku chapter number 6 verse number 1 ukhuluma amagama uthi ngemnyaka wekufa kwenkosi uZiya ngayibona inkosi ihlele esalweni sayo sobukhosi. Hawuye Isaya bothi sothetha indzaba nje kanti ngoba ngayibona inkosi beqothwe inkosi. Athi ku chapter number 7 eversini lika 14 akhuluma amagama athi bheka intombi izozala indodana nikambe igama lokuthi Emmanuel. Funa ukuzokhuluma ngama Emmanuel. Namhlanje ushumela bomake bobaba ngicela ukungiqolele. Badala lami. Uzozala indodana uyikambe igama uthi Emmanuel. Okusho ukuthi inkosi inathi. Hallelujah. Kuthi ku chapter number 9 eversini lika 6 solo Isaya lo athi sizalelwe umntwana siphiwe indodana. Hayi bazalwane athi umbuso wonke utaba semahlombe akhe. Hallelujah. La sifunda khona bazalwane ukhuluma nangemagama uthi njengoba sitalelwe lo mntwana sesitalelwe lo mntwana inkinga yethu siyatigabatisa. Hallelujah. Uthi nithi nine sesende sivumelwano nekufa. Hallelujah. Senda sivumelwano nelithuna. Lalelani bazalwane. Uma umuntu enda i-covenant usenzile nceko kumetima kuphuma tikwe-covenant. Hallelujah. Safunga nasithatha bona sono sakhuluma amagama sathi sizawuse sihlukaniswe kufa. Kuba nesikhathi uve ukuthi la mshadweni bantwana bayasiqabanisa bathi kuvele nesivumelwano sekuthi sitawuhlukaniswa kufa. Sesiyema. Uthi uNkulunkulu namuhla bantu basemhlabeni sende sivumelwano nekufa nelithuna. Umutshela umuntu ukuthi sinziswa Jesu yabuya athi lento leyo yinto yakudzala. Kade bakhuluma ukuthi Jesu wena njani uyabuya asisana msebenzi nako ngoba lokho kade bakusho sona simbona buya. Amen. Hallelujah. Uthi lo munye
nakufika sivunguvungu lesishishako siphephula sedlula kithi singeke sisithinze. Utawusala njani ungaphephuleki uma ungenaso sisekelo? Haleluya. Utawusala njani ebazalwane? Kunale nkinga yokuthi uma sithi phenduka Jesu uyakufuna, athi umuntu ngine boyfriend yami ayikaze imphosisele, ngitawuphenduka njani? Sake sashumayela le kulabafana laba leshuzindali enkomazi, safike sathola umntwana anebantwana lababili. Wathi lo mntwana, mina ngeke ngikhone kusinziswa ngoba babe abantu bami, uma ngawuhlukana naye uthe bese ngasabondli labantwana. Ngathi mina awulathi liBhayibheli ukuthi Jesu uthini ngethinzanzana. Waluza lizulu ngenxa yemfana langakamlobola. Washiya lizulu ngenxa yemuntu lana labanye eceleni. Ngiyamtshela labasha ngoba ngiphethe abantu labasha enkonzweni. Ngithi mine uma uyintobhatane ufuna kubona labotsotsi lapha kuthi bayakuthatha mbamba mncishe. Ungamniki utambona ngeke ahlale 3 months. Davila athi lokhu hayi lokhu yahlupha lokhu. Ahamba ayofuna labadlisako. Ngoba lo akadlisi akushiya. Abambelele umfana nentombi yami liyelobhoni. Hey, utakushiya lo muntu. Lo munye wakhona utawuhamba aya university afika abonela abangcono university. Ebo maka mnengile university. Ngibamikisa naye lo ngimixile. Ngasi nangifike university ngimisa umfana wami ePietermaritzburg ufunze ePMP. Ngafike ngathola abantwana. Ngathi litoilet abalati. Na umbuka lo muntu ngathi akayi toilet. Lo muntu uphethe ifone lenami ngingenayo mara ufuna iNSFAS. Phela umuntu ophethe ifone bazalwane noma itablet ya 46,000. Lo muntu lo shoti batali bakhe bahola ngetulu kwa 360,000. Kufanele angatholi iNSFAS. But utholakala uphethe ini? I-tablet ya 40 something thousand, uphethe ifone ya 20 something thousand. Ngafika ngatshela lo wami umntwana ngathi ebhuti njengoba kulethe la utofunza. Ewangendela umntwana. Wafunza umfana wami. Bebe athi nabalalana lapha ehodini labo labahlala khona phela uhodwa umbe maroom umbe yini. Afone athi babe labantu baba umsindo ngala manje mina ngathi ngicela ufonele landlord umtshele ukuthi ngoba kungena lapha emadomini abo labalala khona uma ulanza umuntu wangaphandle kufuna bhadala athi bhadarisi lethi tibalanza tibafake lapha umnikati wendlu angathi kusekunalo munye umuntu lapha shumntwana nami ngenkani ukuthi lalana la ngaphandle la ngala kulelinye likamera badivata ke mabhodi bathi sende sivumelwano nekufa nelithuna. Hey, muntu lobusha phuma esonweni utakufa. Ufuna ukuthi asekayinguba. Amsengiyamfuna Jesu. Sekulingana nembhede siyathandaza edibhedlela. Usisina sithandaza kulelo hotileya. Uvothi ngicelele nami bafundisi. Awusibona lesandla usisiqhamuka kuphi? Kuflat. But isisinyalo buya kuJesu. Uthi hayi ngisane ma hips. Tipika tamtsa se right. Ngishaya ema 50 watts. He? Phela labantu banyalo bakhiwe nini? Hey. Kungako ke thina bazalwane sithi babogqoka babe nje. Amen. Kuze wathi hamba bavetha lama watts. Ngoba lokho bafana ngabona lama watts. Yeah. No toilet ngoba tithe Jesu. Tivingwela ukuthi qhamuka ngakuphi. Ngwaqhamuka le BM leba umsindo wonke lamalanga le X5 ledlula la. Ithi pho sitayibuka. Angikhulumi ke ngabe kule ma pipe lamabili. Uze uthola inkombatana eshaya ingwela.
sende sivumelwano nekufa. Uthi lo mbhali sende emaqebo abayindzawo yethu yekubhaqa. Hey, phuma emaqebeni uma kukwehlula phakamisa uthi babe betiso ngiyahluleka la. Sitakuthandazela. Isile ingceku sukuma wena ubela. Isile ingceku bebakhamga abafana labasindisiwe basinabakhala bathi babe hey kumetima athi nakathi ubeka sandla athi ini ungabekila beka la isingeke Jesus ihamba ingeke seyikhulekile ithi ayizamtshela sathi lento loyifakazela kusiyo hey mina kuna Jesu inyama ithulile tu ayikazi ithula inyama hey ningafakaze manga abantu abasha inyama ayikaze ithule usitwa ngeJesu ubeketele inyama ize ithule amen sende maqebo haleluya sende maqebo aba indzawo yethu kwena njani yekubhaka athi mine ngiyakhotshipa inonsense lelivangele khotshipa nje sesingakuvela wena lofakazela nje abantu bafana kahle njengoba umshumayele njalo ngicela uhambele ekhashane mntwana khashane utokuhlaba lo mfana ngiyakutshela uyothi phapha umuntu wasakulahle phansi brother hawu brother simangaliso sokwendekeni abadlali bafana yeta lento ngazimvu imbese sikhumba ibhuti lento le ibese sikhumba uthi mfakazele nje lapho sesi ngiyakuva kusemandla unawo but ngicela ukuqwayisa ungasonze noma kungathiwa esesiyoshare roomini kwake kwakhala lomnye umfana babahlede angathi ngithi ngahlala njani la komntwana nami ngoba nguye umntwana nami ngifuna ukuthinza labanye baze bavukele umuthi mizwa beka stool la phangisa sakho nami ngifuna ukuhlala eceleni kwakho kuthi ngifundisa imaths kuthi ngifundisa imaths ubuya ngala mina ngidokhona ukukhomba imaths kuthi lokumfana ngifundisa imaths lokwentombatana kusho ukuthi kwemfana what imaths blind uyakhomba faka lesandla sakho ngala kuyamkhomba nongangigoni nedi ngikukhomba lesandla nakumkhomba utangalelibele kutomnyama ngalelibele hamba uhlala phansi libele alifu umfana lithi la akasakhona necomplement so busy x2 to divide by x5 umfana sowusangene akasakhulumi nemaths sekunelibele lelimnyamile uthi babemtshiyane bekasinaka fole ebhansini ayothenga lithiki asethi imoto into leyamthengisa imoto uthi wakwatiswa ukuthi lamantombazane lakafika la yawufuna amthiza ngalamabele anlati libele ni banemaqebo ekuphila impilo yekuthi bawuyise sokweni kodwa na ufuna Jesu uphuma lapho uthi kuqekelele angime la yini noma ngabe ngiye emngobeni angifoneli ukudla ngoba ngiyagcina ngishayiswa phela lokuthi khoma lokulabafaka kulamabele kuyawamisa lamabele noma ngabe sahlela kwamisa kwabekela lithi ungaliva lithi ha yalisaba libele haleluya sedemaqebo waba indzawo yethu yekubhaka phume emaqebeni phume leshashalazini sikuside haleluya uthi lo mbhali ngobe sende emanga abasiphephelo sethu hayi lana bazalwane nami ngiyangena enye ilanga ngiyabhedea ngoMarch 2004 manje kunebangani bemantombazane yekelani kuba bangani bemantombazane yekelani kuba bangani bebafana umfana wami mina bekakutshela kahle ukuthi ngidena yinye inamba yasesi
angifuni nje ukugilwa ngisese ngifuna ukuthi nasekuvuka isikhathi ukuthi nyalo ufuna inyakathise lithando ngibe ngingakatifaki intweni etangena ngingene elisandveni ngento lengakafanele ukuthi ngingene kuyo. Amen. Ngiyabhedeya 27 March. Nangibhedeya bathi labangani bami bemantombatane sicela ukukhipha nangosikade wakho. Nabamcela uyala. Akangithembi babekhuza ukuthi ngiyakholwa mbamba yini. Nakala ayibona lento yamantombatane ukuthi vele akufunakala ngibe mngane wamantombatane. Nakala ngingithathe nginte liqebo lelo langa ngimuke ngemoto. Nakushaya lesihlanu ngesibhebe ngiyahamba kusasa ngibiyele emsebenzini angikholwa abazalwane ngikhuluma nje ngingakholwa. Ngiyahamba kusasa ngibiyela emsebenzini athi okay baby kulungile angipakele vele ngabo 3 ngephathini. Ngiphume ngephathini nangibuye ephathini thole kunye kwesigodlo kubuthe shone nako erumeni. Yeah, kwesigodlo. Wambe yabutha. Ngithi nangubutha kube mnanzi kube njalo ekseni ngifuna ngidrive ngeJoburg. Kani ngonakelelwe ifoni. Ngingene isavulwa iCrossing Spar bemthiyane. Isaseyisha. Ngithi ngiyalaphana ngokuyolanza le phone lebe ngiyifake lapha ukuthi bayilungise. Kuqhamuka lomnye umzala wami akakaza akhulume nemkami nangaleli lodwa langa. Wathi mina nje asilakafika hey mzi kunjani ngiphilile mzi. Ngishaya imoto ngithatha ifoni yami seyiyakhuphuka eshona eJohannesburg. Nayikhuphuka angikwathi kumbe bekufuna lo mfati wami lokwamzala angikwathi. Bengingakaphumba nalapha emathafeni bengingakaphumi. Ngivive khona kring. Hi baby. Where are you? Ngila eCleveland. Kuthi Cleveland emasimba la inasport. Utshela umuntu usathandaza lo. Engisho sethi ukukhulumile lokumuntu manje. Sekumtshelile emanga bazalwane abasebenzi ufuneka iqiniso niyawulati liqiniso litakhulula angeke uphile ngemanga nakubuhlungula zali kubuhlungula sathandazela intombatane ethine iphelile la ibhizi yagula sagcina sathi no sicela uphume ngala mthathe wena uyokhuluma naye asitshele kahle kana ukuthi kubuhlungu kuphi wathosa umuntu uphelile la nina phela nathi nene mantombatane ukuthi kunetifo kuphume igwayi la lehle libe ngaka kwentombatane leso sikhathi sofuna sitothandaza mara letime sithi ungalali uyagijima uya ngematubane sininikela ubufakazi bazalwane uthi ningayi ningakambe mana philani impilo lekonzile uNkulunkulu layifunako sashumayela lenye imvuselelo simenyiwe kulenye libandla babe mkhondo babe mthiyane ngikwatile ukuthi labantu laba bahambile bayoshumela abantu labasha kunento lebengakayi approve kulokuhamba kwabo nangihlethi uthi uNkulunkulu nje uyathi ukuthi nje ubukwathe so ungafa utayesogweni ngithi mina ish asengiye ngithi nangifika ngithole bomathebula nabomazwi babambe lenye intombatane isithena nakutale camp yabo yayothi lungiselela yalanza iBrazil ya 8000 bengikala abazalwane thina sihamba nemishini kunemishini layithula umuntu laphenduka mbamba siyamhula akhiphe konke aqale etinwele letisha kude la ngathi yana akakhiphe lethi ufake iduku lelikabi likhiphe sesibabona ukuthi kunanda ihlobo yamboka ukuthi mhlenjani tsanini ihlikafere livangeli uma akhe maKorea wawanika tinole tawo uma akhe abantu abamnyama wabanika tinole tawo uma akhe mandiya wawanika tinole tawo uma akhe belungu wabanika tinole tawo
nikuthathaphi nini lokuthi le mvelo yakho enkulunkulu niyisole ukuthi ish ingalo leti ngabe bekufuna tibe bofu sengidadipenda tibe brown uphikisana naNkulunkulu wena cela ungayiqinisi inhloko yakho ishumayeli ngemathebula ithina ishumayele imbeke Jesu anjengoba njalo athi phuma emahlathini womuntu awudliwa dingwenyama ethi sisekabhizi ngisho ngeBrazilia 8000 sesimangele ukuthi kwende njani uyabamba ngaqala kubona lapho ukuthi kuyafakwa lento iglue la inhloko kufakwa iglue la bengiqala ukubona bengingakwadi athi ngicela nikhipheni ngiyasha niyasha asawulanza umshini ukugijima mina kuqala ngemshinini ngoba mina nginanqubo nangifika laphana ngiphe imsesi eBrazil wathi khipha konke ngathi ngiyabonga wathi wahamba ngombatana khululekile angakafaki idinwele temandiya wahwaya ubusuku bonke wahwaya iQtex yazana lethina sithandazele abantu basitshela ngale dingo ukuthi disebenze emkhathini uthi uyamthandazela umuntu kukhamke naba bekuphapha bomistress uyabantu bomistress ukhona make lola uphi make Mthombeni ungenile ngembonile athi ungumistress make Mthombeni nawe ungumistress nama Mthombeni ngiphe bathi ungumistress sisi namthandazela lesikolweni bekihleki mina sesikolweni arayela ngisasihleki bakhamuke bomake Mthombeni bafake itingalo ekamela kaJesu kuthi lokumatimoti ngiyekele wena ufake indoda lengaphansi ngoba onke ama-QTex bantu abami indoda lengaphasi amen dinemakhodi ngeke uzwabona letinwele lokuthi tenda lokwenza mbe nendala lokweplacenta lokuya ngile wumbu bathatha le wumbu yebantwana bende ngako letinto tekukhulisa tinwele wena utawumangala ukuthi hawu why mina ngingafuduki ngibase ngiyafuduka ekukholweni uyehla ubase uyafuduka enaNkulunkulu lenyela ngaseswatini kwakhuluma lomnyema ke uthi wathi nakaphenduka wathi uNkulunkulu ngako ugcina usaseka grade 4 anyamalelene naNkulunkulu ngoba sekafake izinto angasamboni uNkulunkulu wathi ngiyamangala mntwanami ngakugcina usenda grade 4 wajabuliswa lo make ukuthi sengibuyele kuNkulunkulu sende emanga ababiqiniso kithi sasisikahle ebazolani angeke ukhululeke na ungakakuvumi konke utawuthonsa metimu mangala ubona abantu bayaflowa ekukholweni sizathu wende emanga wende sivumelwano nani nemanga uthi lo mbhali ke la number 16 ngakho ke naku lokusho uSimakade lo ngusomandla uthi buka la ngibeka litshe eSiyoni litshe lehloliwe litshe leligugu lekusibisa indlu lelisisekelo lesethembekile sendlu loyo lothembela kuso angeke ajaba asisekelo Kristu Jesu unganamathela ngeke ngabona nakwesilwane nako bathini ngoNkulunkulu wesiganga ibitha uthini iNkulunkulu wesiganga indayikazana nini ibitha uthini masuthu la ekhaya nemapedi la ekhaya nemazulu la ekhaya nibitha uthini iNkulunkulu wesiganga iwotong ngesingisi iwotong yini ingiyo le uyakwathi osilalo kwa kuthi ngagejiswa dinja ufike kusime edvaleni udinja letawusonzela loyo lowethembela kuSimakade ngeke ajapha noma timo tingamjikela ngeke ajapha ngoba
sekele kusimakathe ngela kumthula lithwala lekusimisa indlu uthi lo mbhali ushite babemtshana kaShumayela wathi lithempeli leli lena yindlu lena yindlu yasimakade la khona loyo lothembela kusimakade akasoze ajapha kwakhuphuka lo mnye umfati ashone eshilo bazalwane lithi lo mfati angatholi bantwana wayikhuphuka ishilo lo lokunye ukuthi uyaphi inyumbanzina wathi ngiya eshilo ngoba iBhayibheli ngitshela ukuthi loyo lothembela kusimakade ngeke ajapha wasenzela isibele ngokusifela wasenzela isibele ngokufela ngiyathandaza abazalwane ngithandaza nemuntu lathi Nkosi bengithathe emanga ngawenda kwangathi liqiniso kodwa namuhla sengivile kuthi emanga ngeke ngisebenzele atawa expose kodwa sengithikanali lithwala lasesiyoni lekusimisa indlu lengawuthi ngingasekela kulo ngingajaphi sasukuma simangete inyawo egameni likaJesu ngokula ndela msindisi wena wakithi noma abantu bekuthela umsami yokulandela okulandela sindisi wena wakithi Lata uthi Nkosi ngihambile ngathi ngendaliqiniso lakho ngibonile ukuthi iqiniso ngeke libenza uye kubhaqa ngoba utawufika wena uNkulunkulu uqhamuke ezulwini utawufika umjube ngeke ngipheleliswe kuwe sengivile ngalelidwala sengifuna ukutawusekela kuwe nalelani bazalwane na usekele kuye uyakhona ukukusita etimeni letimadima isithele ingeke kumbe kumake mtshene emini wathi uma endlini yakho kunetinto ngikhulumela babekhoze emini uma endlini yakho kunetinto tasathane tiligede lekungena empilweni yakho kodwa ungasusa konke ubese uncika kulesisekelo lesilidwala kude lokutakuphazamisa empilweni yakho ngoba nalomunye babe anamalukatane wakhe atshola lo malukatane tsanze emadvodza ebantfu kanuna indvodza yakhe njengebazalwane bathanza labanye bonkulunkulu kanti banankulunkulu wabo uthi lo mzekeliso lendvodza isebenzela khashane na isebenzela njengalapha eDavidton lapha eMall uthi lokubangani nabafika emfuleni bayokhemanda uphisanele ugadile la ngaphandle ngoba nguye lokhemanda asina fika lemfuleni ukuthi bathi labangani bakhe kutakubambisa lokwamkhulu lokho lokubabedala wakho
nayi poison dlisa lento yife ukuze utokhona kuphila kahle sijule kahle sidle kahle alithathe lento ngoba umngani lomubi umfundisi wami unemacebo lamabi alithathe lento bamnike poison athi nakamthatha poison afika amshayele isitshulu senkukhu amlungisele inkukhu ayibeke inkukhu ekseni athi uNkulunkulu kulomkhulu ngoba lomkhulu thembela kuSimakade athi ngene emthandazweni uvuka ekseni kwamkhulu kwangathi kuhlabela kancane kuthi ngiyokula landela umsindisi wena athi beka lapha mntwanami hamba hambe mkhulu ahlabele lengoma athi noma abantu bungakuthela kodwa mina ngiyakulandzela noma abantu bangahambe manga baphatheke manga kodwa mina ngiyakulandzela kuphuka insimbi emsebentini wendvodza yakhe ithi layiphuka lesimbi bathi mukani lensimbi soyi-order Durban yobuya after 3 days hayi ndoda ivele ithathe isikhwama ithi ekhaya kulapho emolo ekhaya kula ilambile akukho kusakhuluma nebangani emake mabazi baze bashana ngetandla bathi sitadiva mtsa bathi sitadiva namuhla kanti batadiva athi nakafika athole kwamkhulu kuyashaya kancane kuthi ngizokulandela babe uphi kwasikade akekho yokho emandi ngilambile uthi kunekudla ungibekele lapha phambuyona athathe adle cetha phuthume emagweni athi abuye emadini athi nakafika ekhaya athi uphi mkhulu athi mkhulu ngikhona athi kwente njani athola indvodza seyikhipha emagweni athi kanti awusadlileni mkhulu ayibulale indvodza yakhe kunebandla labathatha ibulala timpilo tabo simemetela ukuthi nasi lesisekelo labathembela kuso ngeke bajapha cela kuthandaza nawe egameni likaJesu ngicela kunitshela abantwana basekhaya kude into longayithemba la kulomhlaba lo into yala kulomhlaba lo iyaguquguquka kodwa na uthembela kuSimakade ngeke wajapha singabuya sithandaze egameni likaJesu mina uyaba bemthiyana uthandaze nasi ngokulandela
Jesus. uyitshele kubo seladelwa ngabakhe kani likhethekile athi lo bhalako lo wakhe indlu angekho umnikati uyakhela lithi. Thank you, Jesus. Ibhlungu bazalwane impilo yasemhlabeni. Khuluma nani bonke bami lapha phambili mawukhona uselele ngemuva gijima bajoyini. Ibhlungu bazalwane impilo yasemhlabeni ukubona umuntu ehluleka empilweni abathi uzama lokwehluleka abathi uzama lokwehluleka azaya ufike etinyangeni kodwa ehluleke aye kwa prophet ehluleke aye etinyangeni ehluleke yile mbanga ehluleke umuntu akadalelwanga kuhluleka. IBhayibheli lithi nakamdala Adam ensimini yase-Eden wamdala wathi akabuse kuko konke aluse agathe kodwa ngenxa yesono. Uthi uNkulunkulu namhla enzambama umuntu uhlulekiswa kubhaqe mangeke. Ngiyabonga uNkulunkulu ngani kuthi ningabi nendzaba kwakuthi bantu bathini livele tawuthini kodwa nibe nalesibindi sokuthi ngeke nabhaqe mangeke ngoba basikholwa bazalwane amandla Jesu. Hey ngiyabonga bazalwane ngiyabonga Jesus. Amandla Jesu bazalwane ayamkhulula umuntu aphile eqinisweni kusikhathi kungesiso. We want to pray sithandaze egameni lika Jesu. Lalelani ngiyanethembisa nokumenteke ebantwini kuNkulunkulu kuyenteka. Ebuhlangene emanqamu sathane emangakho yena yokalasha. IBhayibheli sinabaphunyuka ngenkempeni abagijimi bangaphithi beme ngaphithi beme. Jesus. Phansi beme. May God bless you sisi. Ngeke wathi mfanami ukuthi impilo yakho isele kangakanani ukuthi uphile emhlabeni. Nanti dwala lensithiso yethu kuthiwa nabasekela kulo abajaphi. Ngikhuluma ngedwala bazalwane singayikhuluma kuyosala endzaba uthi uNkulunkulu uyazula ufuna labalahlekile umukhona uyaphuma enkhohlisweni uyaphuma emangeni uyaphuma kuma-artificial uyabuyela uba intombi yakwabo uyabuyela ubajala kwabo nawapha khona emandla emshulu atabasephula yonke imimoya bekhathi impilo yakho ukuthi ingaphumeleli. God bless you sis. This is the revival bazalwane ebekade kulahlekile kuyabuyisela. In the name of Jesus. Ungatisoni mfanami noma ngabe empilweni yakho wadala abantwana bathi bongo kodwa masifika kuJesu uyabuyiselwa kushabethu njengokhosi. Jesus. Oya mthenga juta Oh yes, Jesus. yakobu sathane masiminga kuye mbalo masinqoba yacela uNkulunkulu khishimani sitosebenza. Hallelujah, 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 hallelujah. Khulumile lo mthana wethi suku. Sometimes ukhuluma nje impilo yakho isele ngelanga lelodwa kuthi uphile but ibonga ukuthi uphunyukile. Elithi iBhayibheli baphunyuka kampani babaleke bangemla sethafeni because amandla uNkulunkulu noma abantu There's a sign of surrender.